du hari Narendra Modi jangka kalkana penuh sebuah kebasang dorshipo ajan Biosphere Yekrupinka Hanamrop Haka District Dibrugarh jangka Assam bankintir yakajing pemi Yuria bakajing Roy jangka Thai. Kirshan Menteri Sarkar Pedang Shivraj Singh Chauhan yakajing penkalaya ka MGNREGA daka VBG Ram G ong ka baga BJP ka yok mensiam nakasan berkay jong Mahatma Gandhi benpen roy yakishnong hitaw. Kem ki pulit ya arwat kinong shnong ka shimplong kurup ya ki terpen thay hadin ka jing bathay ubom IED haka Jakarta Kadhar Construction Company ha East Jaintia Hills Suba badan kiti kira HNLC. Bagdeng Subha ka MSSASA yakajing menjur jong kakenhun menteri yakajing siu tulop pathamai jong kajing penkiyo mannaw snam bakajing shngan hakakam nakabanta palat arpalai hajang wit kino hikai SSA bat adhok ha Meghalaya. Mentangin ya pai shiki kubo nagajala. Ki pulit kilakam ya arngut ki brio bat kurup ya ki tiarpen bathai hadin gajing bathai bom IED hakawai gajaka badang tei jong ki riushimet ha East Jaintia Hills ka badang shuja hauni ubanai kani gajing bathai bom kala ja hakapor kumba khat san minute jong ka khat san tarik unopra hakajaka tei jong Kadhar Construction Company ka badan hajan kashnong shimplong ya ki bala sha kem la tip kerteng kum Richard Suchen lifeway snam karta bad uba penshat bors I saupasan snam karta baro arngut ki dei kinong shnong jong kashnong shimplong ki pulet ki layat hu baya ka tei gajing thai bom la kenno bala thmu ban pentre kam da uba smi ki tong pe nakashnong shimplong haka jinge tre lang bat ki tei ki angun ki bala sha kem bat uwe udukhat bam la ban itu jong ka seng Neutral National Liberation Council HNLC ki pulet ki layo kurup ya ki safety fuse ki tiarpen bathai ubakhor ki sulai balashna hi ka handheld communication device bat ki wegi fuse lapen ngat ijahar halor kani bat ka jing tokir kadang ya chakhmat ka Meghalaya SSA School Association kala pedang song bahai ka jing menjer jong ka kenhun menteri ka jalla ya ki jing siu balabu renti ka jing pen kiyo bamanlaw usnam bat ka jing shngan ha ka kam na ka banta palat arpholai hajar ngut kinong ikai adhong bat SSA ha ka jalla u president ka MSSASA uba arrestol si rambai ulaong bakani garai malapen panado menteri rangba ka jalla u Conrad ki sangma ha ka singi thodieng kala penben ya ka jing dawa balabu da kijing hikai da kinong hikai SSA nadu usnam arja khanriu ulaong bagajing menjer jong kenhun menteri kalapen urlong ya kajing angnuat balaslam jong kinong hikai SSA hadian bakisnam jong kajing bom tikna uba rambai ulapen pawi kajing songu ya menteri rangba gajala ubala menjer ya kajing terwa bat ula ai da katanat puli puti da ka bapen pau bakani karai kalawandra ya kajing tengen kabadan kam shaki hajang wet kinong hikai hapo ka SSA. We take this opportunity to express our sincere gratitude and appreciation to our Honorable Chief Minister Sir Conrad K. Sangma for the historic and important announcement made by him yesterday pertaining to the long pending demand of the SSA teachers, which include the job security of all the SSA teachers in the state of Meghalaya and for implementation of pay scale structure for SSA teachers. Deng song bahai ka rai jong ka sarkar ban pinkala kerteng ya ka MGNREGS kum ka Viksit Bharat G Ram G bat ban pinkiwi ka jingdan kisni trei bala pentikna na ka shispa shaka shispa arpusan si hakashi snam kinong yo jing mantoi ki laong ba kani ka scheme kalawandra ka jing mantoi ka bakraw ya ka emlang sa lang hakini kisnam bat ki lapen pau ya ka jing kamen halor gi jing thmu jong mentri rang badu bat ka ban pinkiwi ya kisni trei
don ki bala ben rap ba ka jingpen ki shu e ki singi tre kan wanra e ka jingmen toy ka ba kham khrau shu halor ka jingpen kala kerteng ki nong yo jingmen toy ki loong ba ka jingkala kam tan jing phiat e haka Henry ki la ben rap ba baro ki badan kti ben kirshan ya ki nong shong shnong ki dei ka hok ben yo buram ka ka bang yo hang tu ka long ba ka sarkar ka lapan kiyo mo na ka chispa singi sa ka chispa arsan singi Tengah try kini kalau enggak jing yo nong nam tak pai ba nama raja ka menteri tang sispa singi mentak leyo menteri hadu sispa arsan singi ka ajim to sha spun sha iki pai ba ki job card holders mar kat bang mar apa je punya jengi kat bang lum ki meeting ni punya ni menteri ki ini jing trai bun bai mi pai ba ha mulak numno hadu apa persen hadu jan barok sispa persen ki mi pai ba ki trai pai ba bai kumto Nak aslim tu ya tre taga jokkat kan. Taga pise be jokkat ro karung bai. Taga an kapur bi tre minta khasa semua. Taga karung de khendet semua. Temot hakawe karang de mot ya tre no khendet taga pise ka. Arung bai kum tak bi ya tre. Ni dak kende la kam biak ten laku kat jen arpesan semua te. Nong ayo di tre kambuan te pise ro la ya kambuan ala. Kashnong ka ba itinat ka badan ha Nokrek Biosphere Reserve hatan ka Nokrek National Park Hagaru Hills kala lalong ka jaka junga kai perthai ka baroi ka bakring kinong wan junga kai perthai na kalengari India ban na bari ka Daribok reviewing deck ka bahap apo ka Swadesh Darshan scheme kala lalong ka jaka junga kai ka bakongsan ka bal penlong banyo yo ulum Nokrek bat ki luom bamarjan Kajing rap yo sonyam tra kalami ru kum kajing penbernya kabakong san yeki nong jengok kai perthai ki bawat yeki marab bathamai kadari bogre kalong ru kum kajaka sedang jong kajing let na Nokrek kabapauna kalenti kabasau kenta kabapli nadu kasingi ningkong hadu kasingi sajan nadu kapon henry bejemen stam hadu kapor shi bejemen singi bat kabairong kalong arphoting ka shikli Unong yalam lenti bat try dukan u kripsan ti sangma ulaya thu baka jingdan jong kinong jong kai perthai kala kiyo ba hadim balashna ye kani kasurok ka bakan tiyo ye ka kam jong ka perthai house nam ar bat ba ulaya lam lenti ye kinong wan jong kai perthai na Germany Italy France Australia bat America ulo ong baka ayom jong kai perthai ka babuan ba ka dei na du ubanai nai wing hadu ubanai liber Kamtam haka ayom jong so nyamtra kat baka jingdon kinong wan chungo kai perthai ka hiar haka pol liur ka bapenong ya u banshania haka rep ka riang nakabanta kayo ka kot anga chunggepa dukan ko dakinga dao askhangri mandi dongja chum hajagni gni nas khangde hajagni gi thamrangodi ya suroko tourism promote ka ha uni gamni mandirang bangba haru ya view rangku tariya ha aru Nokrek ni na matna ni Nokrek chiba idulna matninga anga phangnan aphaluni mandirangko ba guide khainga tourism department ni tharia aru yakodi 2022 complete ka ge mangna yako taudi thari matna chi mandirang bangi re bainga mai November to March na mandi bangi re ba aru wachini mai bandi re 시즌에 되면 가랑 방에 많이 가면 연원에도 고미야. 뭐 롱탈 안탈하니 코닥나 파르파싱 10 rupees रा यानी थंकारंची हाजिरनी मेंटेनेंस का और प्लास्टिक रंग को 롱탈 आता. इधर मैं फर्स्ट टाइम आया था घूमने के लिए बहुत सारा देखने के लिए जगह है मतलब घूमने के लिए मैं दोस्त लोग के साथ आया था घूमने के लिए बहुत अच्छे और बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज मिला ऑरेंजेस इधर बहुत थे और विंटर के सीजन में बहुत ठंडा है फिर भी अच्छा लगा मैं सोचा दूसरे लोग पे इधर आके विजिट करो Taki spangut ki patba kilayilum lang hasurak National Highway Rio Haribhoy District hadian makaway ka kali pick up bolero kalakala hakabala penlong bantuat ki dok ha shasurak kate ka jingja kalaja hakapor kumbashi beje life home si hashilenter kasurak khat khandai mer jong ka National Highway Rio katba kate ka kali kadang yat na Shillong Shagwahati Kania kakali kadanya unamba ML Shipho ML10D 2739 unoi hikai ulalat klem kanu kanu kajing mansau watla omsham lala ban pentikana yaka jinglong jingman
kajong kani kajing ja kalawandra i kajing thot shipwa hakalai kawan namar ki brio ki lamare bandom ye ki dok ha ki balatuet hakasurok Kabalang Presbyterian Nongsangu kabaha papo karibhoi shatei Presbytery jong karibhoi Presbyterian Synod kalapli ka yeng jubilee bad umau sa jingken mau jubilee jongka kabarakhi ka jingdap shi spa up sansnam nadu balaseng ya kabalang house nam khat khandai spa ya ka jubilee hall bad umau sa jingken mau lapli pat ba da Reverend B Markhab moderator jong karibhoi shatei Presbytery ko mukongsan katba uba Charles Marngar uba deu MLA kamauhati ulawan kum usambut kongsan hakani kasngi ka program lawan yishim benta lang de kat tu kat ningut kinong kileng do niam kirang ba balang pat ki pat runget la penlong ye kajing seng duai ka bakarpang ka bapen ken mawi ka jing ya linti jong ka balang ka bashispa arpusan sinem bat yai beteng panwat igijing kirkhu Akajinga ke ya jubilee. Ông tăng bằng rai cái sinh vật ông cái tiga mon trong này là Christian ya na rai. Tungin ya rai. Como David rai. Ban ông cái tiga mon trong này là Christian ya. Ia mà cái sinh cái mà cái chính sungo cái là ya sisa. Kita ni klan ama sungo kyo klan. Gratitude is the memory of the heart. Kajing sungo kadai kajing kenmau jong kadok. Kabalang Presbyterian Laimkra Evangelism Committee haringkat kajing atre bat ka reach Shillong Ministry kalapelong i kajing arkhe pre-Christmas bat ki bomdan yeng dan sam hagajan miet sing sajan ha Jubilee Hall jong ka Christian Youth Center jong ka Yemani Laimkra Presbyterian Shillong kumshi benta jong ka ni ka program la sam ye ki blanket ban yarap ki brio ki bomdan yeng dan sam ban lat ni kajing kriat jong ka porthalang la penlong ru ye kajing ot ki ba kajing sam jing bam shaki brio ki ba klem yeng klem sam na ki jaka ba pher jong ka nong ba Shillong. So this is a program being organized by the church, Laimkra Presbyterian Church. This is a program, it's an ongoing program being done by the church in order to share the joy of Christmas with people who lives on the street. We just want them to know that God loves them and there's a hope. And through Christmas and the coming of the Son of God, Jesus Christ, there's hope. There's still hope for them. So that's the simple message that we want to convey to people who lives on the street. Let's share the joy and love of Christmas to everyone. Kumshi benta jong kajing thmu banyada na kajing sha thok hakaliang ka cyber ka data yak society kala sami ki kot link dom ki baken thop i kajing ajing mut ba omde banyon ye ki link ki basuba ki badan ye kajing terwa Christmas ki khusnam ba kajing ai song bha namar ki la banlong ki bathong omde banya sam ye ki OTP ni ki password bat ban phone how number khat khandai lai pho ban pin tep ye kanu kajing le thok ha ka cyber la pen ken ma ba kajing mut ban wanra ya kum kani ka seng hadian baladan uwe u bala sha thong hadu shi lak arpho hajar tingka hakinong pen poimar kum kajing le thok kala long kajing du nong hakaliang ka pisa tingka bat ka khta e kajing sngo kat kum kajing wat binia ka jongki kijing le thok ha ka saiba ha Meghalaya kilas dang nadu kajing le thok hakinong kitmar kajing le thok ha kajing ie ba kajing le thok ha kajing be tingka mentang ine phai shaki khubone ka leng ka than chate lami Menteri rang badu kari unarin ramudi hakasi ublei laken maburam yakibala IT yalaga jingim jonga jingiki bapawnam jonga Assam movement haswahit smarak shetra hagwahati kabala penken mau yakapor kabajur jong jingsngau jong kipat ba kajala kabala sedang house nam khat khandai nyop khandai da kabapen ken mau yagajing IT bala le banyada yagajing longkerpang ka kolshor bat ka hok jong ka Assam ka swahit smarak shetra kabade kadai ke bala IT kerpang na kabanta ki praspa andre pongut ki brio ki bala du no yala ka jong ka jing em hakapua jong ka Assam movement
Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula syak kublai dah jangut kibrio hakarut shu jong u hagwahati. Hakabaki patba kilaya da ulan ki surak banyo iu kajing yalang kalapen pau kajing sungutanat patba kabaklan kabalakir saudong kajing wan jungo jong u hakabala penlong ya ka program kolshor bat ki jingero hakilenti kibala penkala ya ka rut shu syaka jingyo jing kershan kabaklan. Tentang ini apa syaki kubuannya ke lengkari. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula buat yang mau nongrim jong kakarkhana penmi sebuah kabasong dor shipho hajan nrius pa iwe clothing ka hanam rob hadiburgat district jong ka Assam menta kasngi. Kani ka project kalong man pen kentiu ka jing pen mi sbo bat pen kershan ka jing roi ka rap karyang hakani ka than katega karkhana kandon ka jing la ban pen mi ka urea ka bakhat r point lak metric ton hakashi snam habakaran hakani ka si umudi uloong nalor ban pendap ka jing don kam sbo jong ka Assam kani ka karkhana kan chakri ki jilla bamarjan kan pendunai ke jing shania haga jing wan ra sbo na bari kan penmi ikilat kamai ki bahia bat kan tre kum ka jing penroi kar ka khana haga than. भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। खेत के काम के लिए सीधे खाते में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं ताकि किसान को उधार के लिए भटकना न पड़े। अब तक पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। आंकड़ा याद रहेगा? भूल जाएंगे? 4 लाख करोड़ रुपया मेरे देश के किसानों के खाते में सीधे जमा किए हैं। Habakershan ya karai jong ka sarkar ban bujli ya ka MGNREGA da ka VBG Ramji Bill arada apusan Menteri Katana Rural Development ka sarkar pedeng Shivraj Singh Chauhan ulaong ba Mahatma Gandhi uday ubala Ayman CM ya ka Bharatiya Janata Party BJP bat ka sing ka nget hakasan perthei jong kabala long ka nipanj Ujahan ulaong ba Mahatma Gandhi unget ba kishnong ki thau ki dei ka men CM jong ka ri India but don kam ban kentiu yaki मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है, भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। मजदूर भाइयों 100 दिन की नहीं अब 125 दिन काम की गारंटी है, कानूनी गारंटी, और काम नहीं तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और सशक्त बनाया गया है। मजदूरी अगर देर से मिली तो अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान है, और दूसरी तरफ एक विशाल धनराशि जो प्रस्तावित इसी साल है वह 1,51,282 करोड़ रुपए से भी ज्यादा, ताकि रोजगार देने के लिए पर्याप्त पैसा हो और उस पैसे से गांव का संपूर्ण विकास हो। Mentangin na paish ki kubuan ka lengka perthei. Unong mikmat bakarpang Presiden kari Russia Kirill Dmitriev ulaong baka jingekren bat ki he jongkari US Miami Florida kabatmu ban pinkut no ekathma ha Ukraine kalong kabasi so ada kabaong baka jingekren kandang bateng hadu ka arpoi tarik uno pra ka jingekren kabala pelong ha ka arpoi tarik uno pra ka kentop ye jingekendu bat unong mikmat ke US Steve Witkoff lambat Gerald Schuner haki video la yo I ba Dmitriev ulapoy hakaway ka hotel ha Miami bat hadian ula arjingkren bat kinong tho khubuar
tangina pai shiki khubor ye lekai Ka endau kalapau kum kaladu hakalempung yele kai third knockout futsal tournament hadin balapindram ya Nongstoin traffic police da sanla arkul hakajing yakun final hakabalalong balapinlong da kiyon Lionel futsal arena pending ray Nongstoin West KHASI Hills district hakasing thoding yakani kalempung lapenya da ka Lionel futsal arena but hakasing penkot lawan banishim bentalang da I Dr. Lucky Marvinang kum ikong san haringkat kinong penya bet kiwei champion Agni Katat knockout futsal barang ibu kepol Ka District Football Association Tura DFA henin kasingi kalapin no ekalimpung yelekai Tura Youth League and Women's League Arhajar Arpusan Arpundrio Hamadan yelekai JBHSS Chandameri Tura Hakabaka Seltang FC but ka Chimpakure FC kibalalong kiladu hakani kalimpung ka Seltang FC kalapinliam ya ka Kalkami FA da Laila Not kat baka Chimpakure FC kalayo e kanam ladu haka Youth League da kabala pinliam ya ka Rongkon Sporting da Sao da Not shu ka Katchan Chimik Sangma na ka Seltang FC kalayo e kanam player of the league haka Kardan Kikenthe kat ba u Achura CH Sangma na ka Chanda Mary FC ulayo igaju kanam haka Youth League hakani kasingi ladan lang u Jasper Pimarang u Assistant Director of Sports and Youth Affairs balashong thad haringkat kidukhat ka DFA kani kalampong kalasdang nadu ka khandai terek uno pra na ka benta ka Youth League bat ka Women's League ka balasdang nadu ka shipau terek uno pra ka bakan thop prangut prati league ki team yele kai ki bahapo ka khanyo snam karta ki khanna shenrang bat hinriu tili ki team kan thai na West Garo Hills district Penkut no ka Dom So Shan Sports Club ya kalimpong yele kai knockout football tournament kabaning kong henin kasingi hamadan Dom So Shan Nongkasen Eastern West KHASI Hills district hakaba ka Nongkasen FC kalalong kaladu hakajing khun ka bakhadu happening ka Nongkasen FC persha ya karablang FC kabalakut no dakajing khai claim yo tap cool but hadin ka tiebreaker ka Nongkasen FC kalara banla nam kala ra ya kanam ladu the sanla laikul Kani kalimpong katmu ban kentiu yaki samlaya lekai hanong kasen bat ki than ba marjan la sami ki khusnam pisa bat ki trophies shakinong job bat ki ba wan ba ar ban pensilor yaki samlaya lekai Timintang ini pet yaka jinglong jingman kasun beneng hakaleng ki benta jong kajalla. Hatura kajing kret kalong kat 100 degree Celsius bakajing shed kalong arpa 100 degree Celsius kajing singam ka haw menta kasinging kalong hindri pusaw na kashispa. Haba pai pa chanong ba shilong kajing krek kalong hinyo degree Celsius bakajing shed kalong khat khandai degree Celsius kajing singam ka haw menta kasing kalong sapulai na kashispa. Kat bahajuai pat kajing krek kalong pra degree Celsius bakajing shed kalong khat khandai degree Celsius kajing singam ka haw menta kasing kalong sapua na kashispa. Kasun beneng kandrang hatura shilong ba juai. Shwaban poi chaka bukut jong katuk khobor ngini pet biang sa shisian yikimat bakongsan.
Bu mau nong rem menteri rang ba du kari unarin ramodi jongka karkhana pen mi sbo kapasang dor shipho haja drius pa iwe krotingka hanam rob haga district dibrugarh jongka assam bankin tiu ga jingpen ni urea bakajing roi jongka than Kirshan menteri ke sarkar pedeng Shivraj Singh Chauhan ni ga jingpen kala ya ka MGNREGA Daka VBG Ramji ong baka BJP kayo mensiam nakasan perkhadjong Mahatma Gandhi banpen raya kishnong kitha. Kem ki pulet ya arwat kinong shongshnong ka shimplong Europe ya kityar pembathai hadin gajing pembathai ubam IED haka Jakarta ka Dahar Construction Company ha East Jaintia Hills suba batan ki ka HNLC. Bat pedang sombaha ka MSSA ya ka jing manager jongka ken huan menteri ya ka jing siu tu lop pathamai ka jing pen kiyo mala usnam maka jing shngan ha ka kam na ka banta pala arkolai ha jang wet kino hikai SSA bat ad hoc ha Meghalaya Di parlok kat tungila poisa ka buku jongka top khabar menta ka janmiet tat hadu bane shambyang la shakasi kublei pi baro